النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dawuh sapa Sayyidina Abi Hurairah, ata teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing teko? Rajulun wong lanang minal muslimina saking golongane wong Islam. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku fil masjidi ana ing dalam masjid. Fanada moko undang-undang mongko nyeluk-nyeluk sapa si rajulun hu ing Kanjeng Nabi. Fagala mongko matur sapa si rajul, ya Rasulullah, tu Rasulullah, inni sak temene kula niku iku zanaitu zina sapa kula iku zanaitu zina sapa kula. Fa arada mongko minguh anhu saking si rajul. Fatanaha mongko minguh utawa ngalih sapa Rasulullah tilqaa. Fa'arada mongko minguh sapa Kanjeng Nabi anhu saking rajul. Fatanaha mongko ngalih sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah tilqaa wajhihi ing arah arahe wajahe. Tilqaa wajhi ing arah wajahe Rasulullah. Faqala mongko matur sapa si rajul, ya Rasulullah, du Rasulullah, ya Rasulullah, du Rasulullah, ini sak temene kula iku zina itu zina sapa kula. Beli boleh. Fa'arada mongko mingu sapa Kanjeng Nabi anhu saking rajul, hatta sanna sehingga bulan baleni sapa si rajul zalika mengkono-mengkono ucapan inni zanaitu bulan baleni alaihi ing atase Kanjeng Nabi arba'a marratin kelawan petang ambalan, kelawan arba'a marratin kelawan petang ambalan, arba'a marratin kelawan petang ambalan. Falamma syahidah mongko ari kalane wis nyaksiaken sapa si rajul ala nafsihi ing atase kesalahane awake rajul, ala nafsihi ing atase kesalahane awake si rajul, nyaksikno arba'a syahadatin kelawan papat piro-piro penyaksian. Da'a mongko nimbali hu ing rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abika junun, abika ana ta iku kelawan sira jununun utawi gendeng utawa edan. Enggak lah. Mongko matur sapa si rajul, la boten ya Rasulullah, boten junun. Fahal ahsanta ana ta wis tau rabi sapa sira? Qala na'am, inggih ya Rasulullah.
Fagal mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhabu budalo sira kabeh bihi kelawan gawa rajul, farjumuh mongko ngeranjamo sapa sira kabeh ing rajul. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, pada orang laki mator ke Kanjeng Nabi, sedangkan Kanjeng Nabi saat menikah berada dalam masjid. Fanadahu lokolokan orang laki ini ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ini zina itu, kula nikah zina ya Rasulullah, ngaku ya i'tiraf. Sedangkan beri mun beda orang ngaku, beri terangaki mun beda orang ngaku, langsung ngeperintah bi Kanjeng Nabi soro ranjam. Fa in i'tarafat farjumha. Sayyidina Unes soro berangkat deka orang bine seetuduh selingkuh bi majikan gak sah. Majikanna anak majikanna. Pelakona orang salah kok selingkuh bi orang bine anak sera anak majikanna. Akhirnya etap busa bi satos embi bi Kanjeng Nabi tolak keterangan bari kasah. Tolak bi Kanjeng Nabi embi tolak. Akhirnya ngaku si bine, fa in i'tarafat farjumha. Lah nikah ngaku nikah. Ngaku caaben apa? Berbuat zina, ngaku dak Gusti Kanjeng Nabi. Beda orang ngaku zina ke Kanjeng Nabi ini tak senang. Wajahnya berpaling, ngaleh, mengarah de munggu ngadep ke timur, beda orang laki neka matur, akhirnya Kanjeng Nabi ngaleh, pandang ngaleh. Ngaleh. Entar boleh dari sebelah deje, dari samping boleh. Atanya boleh, ya Rasulullah ini zina itu. Kula zina ya Rasulullah. Fatanaha. Fa'aradu anhu fatanaha. Kanjeng Nabi pas nikah melengos pole ben ngale Kanjeng Nabi tilqa wajhi, yakni arana ngale asala ke timur ngale ke dejeng, entar boleh ngocak boleh ngale boleh dari sebelah lau. Tak seneng budare ngaku ngak nikah. Sengit Rasulullah SAW mun beda orang ngekone mun dak Gusti Allah tak usah ngaku ka orang percuma. Matul ke Gusti Allah atau ragi du sana sampean. Cek sampai napa nyamana kok ngako ka orang monongko bilonjong orang bine benar tak usah percuma. Tambah tak kebagusan orang lagi nganika. Monongko mabuk siang malam ruwaria mare di samarinya jalina mereka bidu apa setelah aku tak usah ngaku. Bahkan orang se pernah ngaku ngak nikah mon bisa soro cabut pengakona. Ya soro cabut untuk mencabut pengakona i'tiraf gila. Kanjeng Nabi beli boleh ini zina itu ya Rasulullah sampai 4 kali. Arba'a marrat. Orang laki ini ke motor sampai 4 kali ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah ini zina itu. Fatanaha. Ya Rasulullah ini zina itu. Fatanaha. Ngalai boleh Kanjeng Nabi. Ngalai boleh ya Kanjeng Nabi. Semuanyok sokoreng nikah. Akhirnya orang laki nikah tak puas. Mator ke Kanjeng Nabi bahwa aben lemar azina, akhirnya ngibu saksi 4 arba' syahadatin. Ngibu saksi untuk nyaksiaki aben bahwa aben ampun ngelakuin zina. Wah, orang nekat goreng ngaku zina ke Kanjeng Nabi, tak tanggung ngibu 4 saksi bahwa aben ngelakuin perbuatan zina. Kanjeng Nabi tanya, Abi junun, gila tak kakek? Bahkan di dalam riwayat Kanjeng Nabi nyoro orang untuk nyium dari napanya mana dari lesana orang sing ngaku nikah.
Walidzalika sa'alahu sallallahu alaihi wasallam hal bihi junun, apa orang je gila, au huwa syaribu khamrin, atau orang jeria mabuk, keberadaan mabuk. Akhirnya Kanjeng Nabi nyoro dekat orang untuk mencium bauna. Wa amara man yashummu raihatahu, cecel cium colon dia, abu alkohol apa je, abau bareng si mabuk aki apa je. Jadi mau ngakon orang keberadaan mabuk berarti pengakuannya tak terima. Pengakuannya tak terima. Mabuk taria, gila taria. Orang gila ngaku zina, tak terima pengakuan. Ngaku orang nikah dengan Kanjeng Nabi. Qala la, punten kula tak gila beres ya Rasulullah. Kula sehat kula. Fahal ahsanta? Apa benar orang laki muhson? Orang laki saya status adik bini. Qala na'am ya Rasulullah, engke ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW memerintahkan dekat sahabat, idhabu bihi farjumu. Wis keberilah, ranjamlah orang sampai mati. Ngakoh jaban gila azina, terus berdesaksi empat, terus orang ini keadaan sehat akal, keberadaan sadar, terus orang gila status andi bini, farjumu, ranjam sampai mati. Dari hadis nikah, berdepan masalah di antara pun meliin kata-kata nikah pak kali iqrar arba'a marat. Ya Rasulullah ini zanaitu, ngalai Kanjeng Nabi. Ngocak boleh, ya Rasulullah ini zanaitu, ngalai boleh Kanjeng Nabi, tak kesokan. Ngaku boleh, ya Rasulullah ini zanaitu, sampai pak kali. Karena orang laki gelek ngaku pak kali, maka ulama ikak dinto sebagian ulama ada bu khilaf dalam ulama, fakhtalafal ulama hal yushtaratu tikrarul iqrar bizina arba'an, apakah isyarataki pengakuan daripada orang saazina nikah harus pak kali sebagaimana kejadian orang matur ke Kanjeng Nabi nikah. Aneka beda-beda pendapat para ulama, di antara pun pendapat Al-Imam Hasan, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Dawud wa akharun dan para imam lain ila adam ishtiratit tikrar, tak wajib meliin pengakuan nikah sampai pak kali. Kenapa? Sebab asal daripada hukum ada mustiratihi fi sairil aqarir, karena tidak ada syarat untuk mengulang-ulang pengakuan sampai berempan kali fi sairil aqarir, di sebagian daripada beberapa pengakuan. Kal qatli, orang mateen tak harus ngaku pak kali. Ini kotal tuhu, ini kotal tuhu, ini kotal tuhu, enten ngaku sekalian cukup lah, berarti dia pelaku lah. Dalam bab ngecok pun juga beda orang ngaku, tak harus ebelin pak kali. Karena orang mateen tak harus mengakui pak kali pengakuan, orang ngecok wasarokoti, orang ngecok juga tak harus mengakui sampai pak kali pengakuan. Zina pun juga pada tak harus pak kali. Ada mustiratihi at-tikrar, tak syarataki yang kibeneka meliin sampai pak kali. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Dawud, bahwa tak syarataki yang kibeneka ngakoh sampai pak kali, karena saungguna orang ngaku nikah sobung persyaratan harus ngaku senapa pak kali. Adapun napanya mana syahid, adapun saksi harus empat, harus empat. Ini pun kesepakatan dan para ulama bahwa saksi yang kipeneka empat, adapun pengakuan tak harus ebelin sampai pak kali. Nah, pendapat Imam Syafi'i tak wajib sampai pak kali. Ini zina itu, ini zina itu, ini zina itu, ini zina itu, tak wajib. Wastadalla al-jumhur bil qiyas ala annahu qad i'tabara fi syahada ala zina arba'ah.
Sebagian pole ulama di antaranya jumhurul ulama ikiasaki. Maksud ikiasaki adalah bab syahadah, syahid. Karena orang nyaksein nikah harus pak kali, maka orang ngaku juga harus apa? Pak kali. Kias, hukum kias. Sebagaimana syarat tah saksih nikah harus empat, maka syarat tah orang ngakonin kadusana jaban berberzina juga harus pak kali. Ini ke jumhurul ulama. Jumhurul ulama aneka mengakui kias pada aki bi sakseh, karena saksirnya harus empat kia, maka ngaku juga harus pak kali, ikrar gelek harus pak kali, harus elik beli, mun sekalian tak cukup, mun sekalian tak cukup, harus beli pak kali, baru nikah orang wajib ranjam ponan, mun status andi binih berarti ranjam, mun status kilanceng berarti ihat satos hatan satos cedeten, terus tagrib buang selama setahun. Nah, ala kulli hal maksud bentujuan orang ngakonin cek bahwa aben gelek ampun ngelakonin zina, aneka karpa aben tero atau obat tero aben tero lebih sekone paki tanggungan yang akhirat sehingga orang nikah ngakonin ngak nikah ya dan kanjeng Nabi. Karena sangkuna Islam TV juga tak menginginkan kejadian sing ngak nikah, pembunuhan ngak nikah, ranjam. Tapi mau pacet terpaksa apa boleh buat supaya berefek jerah daripada pelaku nah. Mau pacet itu orang tak usah ngaku. Mau pacet itu orang tak usah ngaku. Kecuali orang pacet tetap kepergo. Saksi beda. Temu. Coba bahwa orang ini keselingkuh azina, ya wajib ya had ben eranjam berarti untuk menegakkan hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang ini pun ada saya tahu bainu wa bainallah cuma antara aban ben antara Gusti Allah, tak usah ngaku. Mun tobat langsung tobat beda ke Gusti Allah. Tak usah tak ceritaki ke orang, tak usah ngebele ke saya Rabi, tak usah. Wong Kanjeng Nabi tak kesokan kok. Kecuali mun pacet temu. Temu jaban dia berbuat ngecok, berbuat zina, berbuat ngenom khomer, berbuat baru dikeihat. Selama ada orang seoning, ada orang yang ngetela, tak usah ngaku. Langsung tobat beda ke Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi syarat tak tobat harus ihat, harus ranjam, harus ngakonin kedosan. Ngaku beda ke Gusti Allah. Ngaku be langsung ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati orang nikah. Sampai mati. Ranjam sampai mati. Bahkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukum orang mencabut pengakuannya kesah, bahkan yang juraki. Wa akhadha min hadza wa Syafi'i wa Ahmad annahu yasihhu ruju'ul mugir anil igrar. As-sah hukuma mencabut bagi orang yang mengakui perbuatan zina untuk mencabut pengakuannya anil ikrar. Soro cabut ben sah hukuma. Unjuk kok kalau gelek kok tak pati sadar apa sih caki engko maklum kok malam apa anu teh dunge tak pati sempurna tak pati nyanyi dadi kok nyar ngelanyar saumpama. Dawuh Imam Syafi'i sah hukuma ngerujuk atau mencabut pengakuan daripada orang seikrar, orang sengaku. Oleh sopaja apa? Sopaja meri kesempatan da orang atau batongku. Dawuh Imam Syafi'i, yasihu ruju'ul mugir anil igrar. As-sah hukuma mencabut nyabut pengakuan daripada orang sing ngaku nikah hukum sah. Sapa memburu saat buru, mari ngaku buru. Tako ya hat, tako ranjam, temu. Fa idza haraba taraka la'allahu yarji'.
Mon pacet buru tina lah ocol tina tau sasare, tau usah dadi daftar pencarian orang, tau usah dadi DPU. Tau usah dadi DPU, tina pola lama abali, mon pacet ngaku terus beda saksi ongku ranjam. Keng mon buru tau sasare lah. Kasta, tuh kasta nang kok ngaku. Bila kadung catat daftar-daftar ranjam buru melarikan diri. Maka mun saumpama buru esorotin Nabi Imam Syafi'i. Saking derina orang gelak napa Islam ni kan tenta semerta-merta langsung enten la'allahu yatub mak pola orang jeria abali kita tetap ya Rab abalin ya Rab taubat tuh maksudnya datang ke kanjeng Nabi terus mengakui cak aban abad zina nikah karpa aban tathir minadz dzambi aban terus dadi orang sesot dari dosa sampai ngakonin dosa mareh ngalakonin zina ada ke Gusti Kanjeng maksudnya aban terus bersih dari dosa tuh hari mau tak ngaku ada kanjeng Nabi berarti engkau tak ranjam berarti tang dosa re pancet akhirnya ngaku jadi orang jatuh apa tak usah ngaku tak usah ngaku si aban mari berbuat sini tak usah lah cukup Gusti Allah saya tahu mulai Gusti Allah nyapa aja ada kapi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a Gusti Allah ini kan mulai kadung nyapa ora enten kecuali otang ada taubat otang nih mas si mati lem Ka'bah sampean mati lem Ka'bah lah cek hebat kan bener mati lem masjid mati dalam Ka'bah mati lem Ka'bah mati tepak sujud king penyawa otang pray mati syahid fi ma'rakatil musyrikin tepak memerangin orang kafir andik gelar syahid memerangkan agama keng mati ke badan otang tak ada taubat aja ada taubat tuh sampai bila ya sampai sahur no otang al mayyit maghlulun fi qabrih mayyit ni ke maghlul belenggu kecek talek fi qabrihi dalam kuburna bidainihi kelaban otang la yafukuhu illa qada'u daini tak bisa ngocol daripada talian borgolan gelak kecuali nyaoren otang iya mon nak anan sampian mon gelem nyaor mon ngocak beyenjar engko tak noro otang taki dak se mati dak remah kake ring bapan kake se otang tak tahu ji engko orang ada catatan ada apa enggak tahu na bapak ya iri iyalah terus kau tak tahu jiang kau tak noro otang kau tak noro ngakan jangan nah, kecuali otang ni ada taubat tuh mun beda taubat itu nyaman pamoro asalaman lahir batin ya oh iya pok-pokan ya boh muncul nyong pok-pokan pok-pokan bitang otang langsung sendel deh ya orang mau apa kayak lahir pok-pokan dosa apa otang dosa boh ya mun dosa tak apa mun otang pancet pamoro pok-pokan tak bisa mergana sampean mun ngutangin ke Gusti Allah bales bi Gusti Allah mun ngutangin ke Gusti Allah sae tapi mun utang da orang sampean abek teh kering tua nikah birrul walidain dinun wadainun itu bagi tinang ulama birrul walidain dinun wadainun ammal awal adapun si pertama dinun agama birrul walidain ini kedati agama ya'khudhuka ilal jannah abek teh kering tua ini kesebekal nonton masuk ke surga din agama nikah birrul walidain ini kalah dinun wadainun bisa jadi agama wadainun juga bisa ngotangi maksudnya sampian munabak teh kering tuna berarti ngotang lagi ke anak anan sampian pasti senyaur
Senyaur bektene sampeyan nika pasti anak. Kengon sampeyan ngutangin kelaban kelakuan saya tak bener kering sepuna tibi, maka anak juga bakal nyaur sebagaimana sampeyan ngutangin kering tuana tibi. Birul walidain dinun wadainun. Bekte kering tuane ke dadi agama, maksud agama bisa nonton ke surga, ben bisa dadi otang. Maksudnya sampeyan ngutangin ke anan sampeyan. Pasti semeles anan pasti. Tak bakal buru. Kecuali ini kesetada tobat otang. Mondria prei ada labang tobat tak pernah bintep dening Allah Subhanahu wa taala. Kang kuy sera boy orang semateen orang sekian benyakan matena orang mateen orang. Ota betu sana mabuk wis siang malam tak buambu. Azina macam-macam orang lemari jajal kapi. Taruhan judi sampai ada benden ada kapi saumpama. Tetep orang si datang dekat Gusti Allah semeter maka Gusti Allah ngambek sejengkal sakelan. Orang si datang ka engkau kelaban ajalan man atani yamshi. Seorang si datang ka engkau kelaban ajalan atahu harwalan, maka engkau datang da orang jire bakal aburu menyambut, lebih seneng Gusti Allah menyambut. Sebab orang saya kecintai bi Gusti Allah bener orang tandi dosa, Pak. Siapa tandi dosa? Saya kecintai aja saya at-taibu minadz-dzambi at-taibu habibullah. Orang saya tobat nika dadi kekasih Gusti Allah. Orang saya tobat mereka mari abajeng astagfirullahal azim. Mari salat astagfirullahal azim. Mari salat sore istighfar. Apa boleh mari berbuat dosa? Mari salat sore istighfar. Karena kuli bisa mene ke bene orang soceh pasti andi kesalahan ben kelopotan esoro banyak atau bed dekat Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi saya cap masuk surga. Wajib Kanjeng Nabi ini masuk surga, haram Kanjeng Nabi masuk neraka. Apa debun Kanjeng Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah engkau atobat dan minta sepura dekat Gusti Allah sehari semalam 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali Kanjeng Nabi atobat. Pertanyaan, dosa apa Kanjeng Nabi? Ngerasani orang namimah, ghibah, cereng tu sana saya tanda ke Kanjeng Nabi. Benih Kanjeng Nabi saya ngelakukan itu benih. Tu sana mau lain nama rentar saatnya kesalahan. Nabi Musa, Toman, minta lebih dari kemampuan, minta terus ngetelak ada ke Gusti Allah. Padahal kemampuan cuma mukalamah mau ngomongan. Nabi Nuh yang akan cukup. Nabi-nabi selain, Nabi Adam pun pernah. Tapi kalau situ Kanjeng Nabi dok ni tak pernah rasanya di salah. Saumpama di salah lek sapa ora. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Andai kata Kanjeng Nabi ini andi salah, sedurung ngelakonin kesalahan ini lek sapa ora bi Gusti Allah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Selama Arabi sedurung. Beda jaminan Pak, Kanjeng Nabi ini ke sedurung ngelakonin bisa mare lakonin ampun lek sapa ora bebas lagi. Apa Kanjeng Nabi terus tak salat berjamaah? Apa Kanjeng Nabi terus tak perang neng banyak santai terus tak sodako, terus tak berjuang terus tak apasa? Kan boleh bisa mbiyen mau oleh jaminan kata jire mah rambu kapi. Helman lah tak helman, SIM lah tak gelem SIM. Peraturan tak ora apa? Kanjana Polri. Durung malaikat saya jamin, jika arogan polisi saya jamin. Mentang-mentang mau lampu merah jalan terus. Apa macam-macam terus pecat kakek. Pangkancah jenderal. Kanjeng Nabi saya ijazah jamin langsung Gusti Allah dalam Al-Qur'an yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lah niki Kanjeng Nabi ki atobat di dalam sehari semalam 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Dosa apa Kanjeng Nabi aja? Ini kenutua kita umat tah. Sebanyak dosa ngak kulewi sambian nikah. Cek sampai tak tobat dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang saya kecintaan ini kebenar orang setandi dosa, orang sing ngaku banyak dosa
terus gelem ambu dari dosa. Ane kan lebih bagus daripada orang tandik dosa keng aben aroma setandik dosa pas tak gelem tobat deh ya. Orang sebenarnya dosa saja justru yamba bi Gusti Allah. Hal min talibin, hal min talibi hajatin, hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min taib. Apakah beda orang saya tobat ke engkau terima atau betul? Apa beda orang yang minta sepora? Sepora. Kan kuliah sampeyan saya tak gelem minta sepora. Tobat itu tobat cabe. Ngocek boleh. Tobat itu tak usah cerita lah, tak usah kakek lah. Tak usah tak cerita ke orang. Kok jong bilang jong macam mau somo enak beri ongko bingko. Engkau masih ada iri ya bah. Waktu wadir mempahai beri jamu telur. Boh mapan boleh cong ada jelas tua masalah beri ne jamu tedung itu kakek. Nama jibu serah ya. Aja mau kuat. Dan tibi trauma kru dah bibuji. Cereng lah, mongko mesin sepo, pah beri uli anyar, bene semangat, bene ngaret, ngede, eta mau para sobuah dah, burung sengala, aing pote bila, tak usah telur banyak, apa nu kompor secam-macam tak usah. Benejen semangat ngedeh ngerok ora kita mau aden dia bahwa mereka ngontalo buat tidur mulai tak stres mulai dengar pada berarti ambu berabu aja lah dia lah. Nah Masya Allah. Jadi karo otang sih tidak tahu betul. Dua sih tidak tahu betul. Situng otang, nomor dua bengal kering tua ada tahu betul. Otang, bengal kering tua. Dua ini ada tahu betul. Masihlah sahabat. Benar nyium tangan kanjeng Nabi, benar katanya ngalu aja dengan kanjeng Nabi, benar merengaki suara kanjeng Nabi. Bengal kering tua, alqomah korang sekone. Boleh karo baaben. Tak ketemuan bi orang sepan mapan. Sahabat kurang sekone mati suul khotimah, saknya ma alqomah. Engki. Ada taubat dah. Orang bengal kering itu ada taubat. Mulai zina, beda taubat dah. Mabuk judi, beda taubat dah. Matiin orang satos, beda taubat dah. Mulai bengal kering itu ada taubat dah. 1000 kali apa aja minta sabor ke Gusti Allah 1000 kali sampai nak syukur ke Gusti Allah king tak syukur kering tu tolak syukur dua nih kak mereka perlu didik anak nih kak dari macam mana sampai nak bekte kering tu anak malai anan kela senyawor guaku sampai berarti ngotangaki kebagusan sampai nyom tanah kering tu nih kak anak nih kak ngerekam kimun sampai lah atokar kering tua bengal nyentak nyerangap anak dia bakal nyetak nyerangap gua pas teh tak kira burung dinun wadainun agama bi otang agama bisa nonton ke surga otang anak sampean pasti senekah tak kira burung tak usahnya lagi anak noron ke siapa kayaknya noron ke korbina noron ke siapa yang korbina kada jeria cuma dua ada tahu betul kecuali minta sapora minta ridho otang di sini ada tahu betul kecuali minta ridho ada orang yang saya otangi sebuah orang engkau diotang dek kaki istirdo istihlal tak cukup minta sebuah orang telasan monotangi tak cukup wajibnya deng megendeng sebuah orang aja nol aku bensin dia pom bensin nol dimulai dari nol ya pak deh ya iya mon pom bensin mau otang cek nol kayak ambu kan nah termoga itu ilmu si manfaat. Nah, tadi dari hadis nikah, kiburu keterangan nikah, tadi tak usah ngaku kamu salah tak usah. Sampai nak tobat langsung bagi Gusti Allah. Bun pebeci pasangit dekat dosa semare lakon aja. Pebeci ibarat lokal wes cara korek boleh lah, lokal lah.
Mun sampeyan cari le gering garu becah nyenyek ya lo kapole pon. Kula sekut narangaki orang se atau beter ya engak ring nyupir. Spion butuh kanan kiri. Ya de ya tas bedeh kanan bedeh untuk melenggok nganan melenggok kiri nyongok spion. Masa lalu je penting ya. Ungkuk mari deh ya bilang cek sampai terjadi ya boleh. Tapi fokus dak ada pon ke depan. Dem atau cuna sampean Probolinggo pon fokus dak tujuan jiling ka ada tau sa jiling ke budi mun sampean letolean tok bae terima tang tobat terus dak remeng kok kuaku wah ya tabrakan ongku akhirnya putus asa. Spion penting kanan kiri ada orang coba kecuali andi masa depan ada orang bagus kecuali andi masa lalu orang tak mau langsung bagus bilan mare engko mare gondrong ki bilan sebriya mare komat ki bilan mari gila, setiap beres lah. Ada orang bagus kecuali andi masa lalu, ada orang coba bejat kecuali andi masa depan. Mulai gini bagus, ya repot. Ya beda yang rang-rang. Rata-rata kipon, mari deh setiap ambu, setiap beja ambu lah. Wis cek tambahi boleh, bencek ulangi boleh, punan mari. Ada orang bagus kecuali mari andi masa lalu, ada orang coba kecuali andi masa depan. Jadi masa depan ni kaya ada ni kalau lebih fokus, tak usah tolak-tolak. Adapun tu sesembar lakonen, husnudzon, payakin, pasti tu saya seborati dengan Allah Subhanahu wa Taala. Nah, hadrah deki suringgi, hadrah saya sobung udur deki beda hadrah basaudan pembacaan hadrah basaudan niatin tobat deki, niatin tobat, niatin ambu dari dosa, tak niat nyari kopi. Kopi ini nyaman karena kopi nyaman. Mun ndak ada entah apa-apa lah niat nyari kopi. Siti nyari kopi. Polan kok memberi kopi celeng tapi kopi susu larang susu ya. Jadi niat nyari kopi, niat atau ber. Semua ada apa-apa sih letolian ada kem. Biasanya mari sobirin mah. Jadi pada gelas merah. Mak tadi nggak setir ya tadi berarti sak kebayro tangede. Sangkun kok beda lah aja tanah beda. Niatin atobat karena yang hadrah basaudan nikah wirid bacaan-bacaan untuk atobat dan minta husnul khatimah luar biasa nih kak syukur istiqomah ini istiqomah insyaallah rezekinya lancar insyaallah amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك داد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقنا وفقه وقرابات لنا لنا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما علما نهضى بالخير ونوفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغفر واستر وأكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم وفاتح حضرة بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عكاسة والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلى بفخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعب بن سالم قطب الربان وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشهيد الإمام النووي وسيدنا الملباري ثم المؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس بن شرمت بلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وحبيب أحمد بن زين بشير قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفرم ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح الفقد مثاني عبد الرحمن سقاب والوالد بن مخضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب القطب الواضي الحبيب عبد القادر أحمد جيدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إبراهيم بن سميد وأصوله مفرم ثم إلى روح حبيب علي كويتان وأبو بكر قرشي والحبيب حسين قرشي وأبو علي قرشي وأصوله مفرم ثم إلى الحبيب عبد الله بانيل والحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب هادي بن صالح بن شبكر بن سالم ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري ثم إلى روح الحبيب عبد القادر والحبيب علي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن مسلم حميد تنقل والحبيب حسين بن هادي الحامد براني والحبيب جعفر بن علي بهرون وأصول مفرم ثم إلى روح الحبيب محمد الهدار بنيواني والحبيب محمد الهدار بيضاء وأصول مفرم ثم إلى روح حجي جاسم نور سالم وزوجته حجي هاشم رافي وزوجته ثم صيب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد بن زوجته الوالد من زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خيمة وعافية أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى ما أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير غافرين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.